энийг хөдлөгч юм шүү дээ. We'll use this. Graythaw. Can't. Sindri said it was broken. Sindri. The dwarf at the foot of these hills. He was fixing it when we got here. No one was there when I passed by. Perhaps he finished. Dwarves are awfully resourceful. And irritating, based on the two we have met. That too. Матч. Just give that a turn. Та эргүүл гинэ. There. За баасаа. Синдрч засдаг хүү юм аа нэр. Ажлыг үл амжуулдаг хүү юм аа. Tyr's temple is at the center of the lake. It is from there we travel to Alfheim. Thankfully, it's no longer underwater. Why is that creature in the bay? No one knows. He just appeared one day. Soon after, Thor attacked, and their battle could be felt across all the realms. Ultimately, it ended in a stalemate, and Thor returned to Odin empty-handed. The serpent stayed and grew so large, he now spans all of Midgard. See? Told. Ингэснэ Тортой үзэлцээд нөгөө юу яасан гинэ тэнцсэн гинэ. Ерөөсөө яагаагүй. Хин ч хэнийг аалж чадаагүй. Тэгээд Тор Одон дээр хоосон ганцхан хоосоо очсон доо. They've hated each other ever since, destined to kill each other come Ragnarok. You believe in Ragnarok? I dearly wish I didn't, child. Ragnarokос болж л одоо Балdur Малdur гэх You know, юм болж байгаа. we actually talked to the world serpent. You did? An exaggeration. I'm good with languages, even ones I've never heard before. But when he talks, I can't understand any of it. Sadly, no one can. He speaks a dead tongue. Oh. Must be lonely. Өгсөн хүний хэлээр ярьдаг гинэ. Яг уу. Намайг хүлээж байгаа. Би ер нь хэлдээ сайн шүү. Манай хин бас л өнгөрөөш. Watch your step. Just along here. Are you sure? We came through here before and there's no way back across. See? Is that so? Let me show you something. Би чамайг юм үзүүлье. Are you watching? Харж байна. Riosta. What? It's solid. Elven architecture. My bowstring was soaked in the light of Alfheim. It can now reawaken the magic of the elves. Wait, it won't just disappear, will it? Not as long as the light shines free. This way. I want one. Those roots. What kind of magic is that? It's Vanir. From Vanaheim? You know of it? Just stories. Mother didn't say much about the Vanir gods. Just that they're always at war with the Aesir. As compared to Odin and Thor, they're the... Энэ хиний Фрейгийн ашигласан энэ нөгөө шийд байгаа штэ. Юуг ингэж оролцсон байгаа. Хордуулдаг юм оролцсон байгаа. Энэ Vanir-ийн magic гинэ. Vanir-ийн шийд гинэ. Тэгээ Vanir-ийн бурхад нь дээр үед одоо good guy. Aesir. There are no good gods, boy. Юуны Aesir ч одоо юм Aesir-үтэд байлцсан гэхээр миний ойлгож байгаагаар бол Asgard-ийн бурхтыг Aesir гэдэг байгаа байхгүй. Thought I taught you that. Aesir-ийнхэнтэй байлдчихсан гэсэн би түүх мөхийн ээжээс сонсч байсан гинэ. Гэхдээ үнэхээр зарим муутай хувцсан юм аа. Ийм хувцас өнснөөс шалдан явсан. Йоо тэр цээжнийх нь хэсэг яаж байгаа юм бэ? Tyr's temple. Built with help from the giants, Great Tyr used it to travel the 9 realms and keep the peace between them. Doesn't seem Тирийн сүм гинэ одоо бидний байгаа юм нэг чинь. Тэгээд very peaceful. тэр бүх 9 дэлхийгээр 9 гаригаар Everywhere we go, we're attacked. аялахын тулд Especially by ашигласан dead гинэ. things. The risen dead grow ever more numerous. Once the roads and trails would have been full of people. Now all have hid or fled, save for the Reavers, savage enough to survive in such a world. Make a right at the bottom of these stairs. Мэлхий шарж итлээ сая. Make a right. Ийшээ буух юм уу? Энийг онгох Hey, гэж юм надаа. another one of those light crystals.
Wait there while I reawaken the light. Leosta. That did it. Leosta. What are we doing exactly? Mending the disrepair. Start by lifting that axle. Нэг өрг гинэ. Good. Now push it back into place. Now realign the wheel onto the track. Perfect. Now push the bridge along the track. What? The whole entire bridge is turning. How is the whole entire bridge turning? Boy, you're really strong. Just keep pushing until the bridge reaches its first position. Амар хүчтэй байна. Tired yet? No. He's always been really strong. So about the dead. We heard someone call them Hellwalkers. But what are they? They are poor, restless souls, denied their judgment and their peace. By what? Can Vanir magic raise the dead? It could, once. But this is no spell. This plague of dead is but a symptom of a world out of balance. Something or someone has meddled with powerful forces. That is all I know for sure. Hellwalkers-ийн талаар ярьлаа. That's perfect. Come back up. We're ready now. Hellwalkers нь You didn't hurt your back, did you? I did not hurt my back. нурга өвтгөх үстэй. Нургандаа юм оруулаг үстэй. Wait, so did the Giants or the Elves build Tyr stuff? All the races helped with its construction. It was the last great act of cooperation between the realms before peace disappeared for good. Peace арилгахаас өмнө Peace гэж байхгүй болохоос өмнө Peace гэж юу гэдэг вэ? Инх тайван байхгүй болохоос өмнө хийсэн Leosta. юу гинэ? Your bowstring stopped glowing. Its power is now depleted. Only a few knocks of magic remained in the bowstring, and we used them. Your bow, please. Once you claim the light of Alfheim, infuse the bowstring with its power. Don't forget. Бүү март. Гэлэла. You talk like you're not coming with us. I'll try, but measures were taken to keep me trapped in Midgard. Why? The gods don't care for me much. Is this it? It's so dark. This temple has been asleep, underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. Bifrost-ийн юугаар л Bifrost-ийн гэрлэр л дахин яах боломжтой гинэ. Ажиллах боломжтой гинэ. 150 жил тэр юунд ор байсан биш үү? Усанд ор байсан биш үү? Those 150 roots жил. don't look like your magic. They aren't. These roots are part of the Great World Tree and make travel between the realms possible. Энэ бол агуу нөгөө модны хэсэг. How does it work? Дэлхийн модны You will хэсэг. need Тийм this, болохоор одоо a юу- Bifrost, to create travel between realms. It can capture, hold, and transfer the light of Alfheim. Place the Bifrost there. За Bifrost-оор дэмжүүлж. What now? Яах Give it a вэ гэж бодож moment. байна. The temple needs time to wake up from its long slumber. It is from this room, and this room alone, that you will be able to cross between realms. Энэ юугаар What you see before you энэ өрөөгөр represents the дамжиж temple in which we бусад бүх нөгөө stand, дэлхий рүү as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. All the realms exist in the same physical space, reflections of each other. These doors, the towers outside, and the 9 realms are all intertwined and coexisting on the branches of the World Tree, separated only by the Bifrost light of Alfheim. This place can focus and control that light. And is this the World Tree? Only an artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The Tree of Life is bound to the fate of the world, just as we are bound to it. The tree nourishes our soils,
The dew from its leaves feeds our valleys and rivers. The tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death, and rebirth. Every strand transcending time, transcending space. Everything comes back to the tree. So, that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yes. Very well. The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim. Instead, turn the wheel to our actual destination, Alfheim. Wait, is this moving the big bridge outside? Yes, the wheel turns the bridge, and the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside. Wait, there's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Every realm has a travel rune that unlocks the bridge to that realm. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. We're ready. Remember to take the Bifrost. You don't want to lose that. Now the realm travel bridge will align, and the realm between realms will open. Йоо. Шүлэг шиг юм ярьлаа. See that giant Ямар ч crystal? гоё юм. Each realm has a corresponding one that focuses and amplifies the power of the Bifrost, opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower missing from the lake? The Jotunheim Tower disappeared from all realms over 100 winters ago, when the giants vanished from Midgard. Where the tower went and how they moved it remain a mystery. It didn't work. We're still here. Follow me. The Bifrost is dark. This trip was its last use. There's no going back until it's replenished with the light of Alfheim. So we are trapped. Someone of your ability should have little trouble getting back to Midgard. And we'll be able to make that black breath go away? With the captured light of Alfheim, yes. Алфхаймын за. За эхлээс нь ярий те. Инглээ. За энэ юу нь болохоор World Tree гэдэг нь одоо бүх юмны үндэс гинэ нэгдүгээрт. Одоо амьдрал үхэл бүх зүйл нь World Tree-гээр одоо дамждаг юм байна. Дамждаг гэх юм уу? Эндээс үүсэлтэй юм байна. За тэгээд энэ 9 realm байгаа штэ. 9 одоо realm гэдэг чи одоо юу гэмээр юм бэ? 9 гариглаг явчих те. 9 улс гэж юм уу? Энэ 9 улс нь бүгдээрээ нэг газар оршдог гэсэн үг юм байна. Яг үнэндээ нөгөө нэг ингээд юуг нь 9 улс нь нэг газар оршоод бүх тэр улс 9 улсад нь энэ таавар байгаа. За энэ таавар нь болохоор аль улсынх нь юу руу шилжих хэсгээ шийддэг юм байна. Ер нь бол жоох metaphorical бол тийм их юм ярьж байна. За тэгээд бүгдээр нөгөө нэг зэрэгэлдээ ирдэг шиг баггүй да. Тэ. Энэ дотроо л шүү дээ. Зэрэгэлдээ ертөнц гэдэг шиг бүгдээр ингээд давхарлаад ингээд байж идэг. За тэгээд аль руу н орох вэ гэдэг сонголтоо хийгээд энэ таавар дотор энэ өрөөнд дотор сонголтоо хийгээд тэгээд ингээд гарангуут тэрэн лөөгөө очино. Гинэ. Одоо ингээд харангууд Алфхайм дээр ирсэн байна. Йоо, шал өөр газар ирсэн баг. Welcome to Alfheim, gentlemen. Алфхайм тавтаа морь. Think you can spot the light? I can barely see it. Something's wrong. See that column of light on the horizon? It's housed in the heart of a ring temple. We'll find what we need there. No. Damn it, not yet. What's happening? To restore the Bifrost magic, you must step into the light. But be very careful not to get caught. No! За. Манай шулмыг аваа явсаа. She's not dead.
Is she? Not likely. Тэр хүмүүстэй. Үгц юм уу? Үхээгүй байхаа. Look at this place. Stay by me. Touch nothing. За. Тэрийн гол зорилго юу вэ What is гэхээр that? Альфаймын гэрэл ба штэ. Энэ гэрэлд юу яах хэвээр. Гэрэлд төлөө Bifrost-а Look up there. сэнэглээд тэгжиж явах боломжтой болно гэж What's байна. that about? Юу энэ хараа. Not our concern, boy. Focus. Look here. What does it say? Something about an eternal war for the light. I don't get it. If both sides need it, why not just share it? Greed. You will find it a common cause for war. Энэ гарч. За, гэрлийн төлөөх эц төгсгөлгүй дайн гинэ. Хоёр тал хоёулаа хэрэгтэй юм бол яагаад хуваагаад ашиглаж болтгүй юм бэ? They keep murdering the lighthouse. It is war. The end of one. The robed one's lost. Амар хурдан лээ. Басахгүй нэ. Хэдүүлээ штэ. Скил хэрэгтэй байна энэ дээр. Төлөнд нэм скил хэрэгтэй байна. Хамгаалтын барих. Ийзээ. Энэ байхад хэдүүлээ бол асуудал. Энэ юу юм? Энэ хэрэгтэй. Энэ юу юм? Энэ хэрэгтэй юм. Энэ хэрэггүй. За projectile-ыг буцаагаад явуулна. Энэ юу юм? Энэ хэрэггүй. Bare hand энэ хэрэггүй. Bare hand энэ хэрэггүй. Bare hand энэ хэрэггүй. Bare hand хэрэггүй. Өөр хэрэгтэй байхгүй шүү дээ. Йоо ичи үү $3,000 гэнэ үү? $3,000 төгрөг гэнэ үү? За эднэрс хэрэггүй дээ. За энийгээ сайжруулах хэдүүлээ. Энд чи яалаа? Энэ байсан юм бах та. Би энийг худалдаж авах хаа. Тэг санаж байна. Энэ хүн амар хэрэгтэй байна. Энэ хэрэггүй. Энэ хэрэгтэй. За энэ хамаагүй. Энэ хэрэггүй. Хэрэггүй за. Энийг авах. Тэ үлдсэн мөнгөөрөө хэдүүлээ. Юугаа сайжруулнаа. Хүүгээ сайжруулнаа. За. What are they attacking us? Нара. We didn't do anything. More will come. Ugh. Where's this stuff even come from?
За хэдүүлээ бол юу яаж нэг гэж байгаа шүү дээ. Дайны төгсгөл төрчлээ гэж байгаа шүү дээ. Did you say something? No. Чи мэдсэн үү? Okay. Та мэдсэн үү? Чийл гэдэг хэрэгтэй. За multiple time уу? Multiple time-ийн sheet. Another cipher piece. Номер 2. I'll see what I can fit together. За энэ нөгөө multiple time-ийнхаа sheet-нүүдийг бүгдийг төлөвчл. Дөрөв шиг нь хөвчл юу юм гээд байгаа. At least we're getting closer to the light. Ой, Синдри, Is сайн that уу? Sindri? To work we go. Leviathan Axe. Probably shouldn't let my brother lay his hands on again, but if he does, tell him to temper his steel longer. He's warping the bit work. За энэ царим муутай юунуудыг хэдүүлээ бол яахгүй. Enchantment, Vitality, Cooldown, Runic, Luck. Alfheimich гэдэг байдаг юм да. Тэрийг давна да. Хэдүүлээ шүү дээ. 20,000 And for the төгрөгтэй. youngster, Light War Handle. High perks activation chance to grant Gift of Strength after launching an enemy into air. Light War. Хэрэгтэй юу? Eternal Fury. Talisman. Тийм талисман байх хэрэггүй. and what can I do for you? Ah, what shall it be? Тэгвэл энэ хувцсыг солимоор байна. Chest armor-ыг харж байгаа сая зүгээр. Wolf skin энэ царайлаг юм биш үү? War hide. Энэс тач хүн байна. Оо 8000 төгрөг юм уу? Амар үнэтэй би. За Now don't be a stranger. яах юм бэ? Тэг танихгүй шиг ажиллаарай гэнэ. За ингэ лаптоп авчиж байгаа юм байна. Бүгд төгрөгөө хаяад өгөх юм уу? За. What'd you say? I said nothing. Юм хийсэн үү? Юу гэсэн бэ? Би юу ч хэлээгүй. Okay. Тим сонсдог болчихгүй. Harry Potter шиг. Voldemort ярьдаг шиг. Тийм болчих юм. Did your mother speak of this realm? Not much. Эчи энэ газар дээр Just that since the elves are always fighting over the light, ярьсан. they kept them isolated. Yggdrasis Dew of Cooldown. Cooldown 2 секундээр багаслаа гинэ. Яаж хэрэгтэй юм шүү. Huh? Again, I said nothing. Weird. Could have sworn you said something. What is it, boy? Яасан бэ? Voices! You don't hear that? I hear nothing. Та сонсохгүй юм уу? Энэ нэг It's going хоолой. away now. It was screaming. Lots of voices. Angry. You really didn't hear that? No. It felt evil. Ийм дуу чимээс сонсогдоод байсан. Тэр нэм юу байсан гинэ? Читгэрийн жатганы дуу чимээс сонсогдоод байсан. Ууртай тэр гинэ. Look! Should we try talking to them? No. But maybe they need help. Хөөе. Pray Сайн do уу? not Юу вэ? stop us.
so they do not concern us. But They maybe... do not concern us. Загч болтох юм байна. Уг нь амар үзэсгэлэнтэй газар байна тий. Хаан ч юм юутай. Дайнд ажинтай. Look at that. Хасаг өгсөн That хүмүүс. must be the Ring Temple. Lake of Light. Юуны Midgard-ийн Lake of Nine гэсэн шүү дээ. Midgard-ийн Lake of Light, Lake of юу ингэ явж байна. It's sad the elves can't work things out. Alfheim's such a beautiful place, but war makes it ugly. Яг хилээ сууч. You see with the eyes of a child. In war, a soldier sees beauty only in the blood of his enemy. The rest of him is lost, sometimes never to return. You know about war, don't you? Wars are fought for two things, survival or advantage. Battles may be won by the better soldier. Wars are won by those who are willing to... The blue door! That's gotta be the entrance. Let's go! Careful, boy. What are they doing? Болгоомжтой. The bridge is on. They covered the crystal with that stuff. Why? To prevent reinforcements. Ямар мөн. Тэ. Эй. Эй. Sorry, not ready! One left! Ready to go! За, ямарчсан. Бүгдийг нь аллаа. Цааш нөгөө цус нөх тал дээр жах асуудалтай юм аа. Maybe we can fix the bridge from down there? Okay, so that did something, I think. Okay, here we go! I'm set! Амар хурдан болчлоо. What is their problem? We do not belong here. Ямар зэний дээшлэл чи. Wait, They should combined stay together like that, they kind of look like a room. It doesn't make sense. Come, back to the boat. Тэгэж тэр рүүнээ унших юм байна.